terus apa terbang lagi. Gue pengen selonjoran kakinya. Go. Or you want to go now directly to the hotel? No, wherever. I follow you. This is the first time I go here. Good driver. Apa, Mak? Wait, eh? Oh my god. Bisa ada yang bantu nggak nih? Jangan di Jakarta Mama, orang lalu lalang. Oh iya. Kalau mau di sini nih. Mobil menuju ke hotel tuh, dijemput, datang, dijemput. Mobilnya Mercy lagi. Maksudnya mobilnya begini ada pada depan ya? Bukan kaleng-kaleng. Terus kenapa? Minjam. Pinjam nggak sih? Minjam. Pinjam pokoknya pinjam. Nyewa ini, nyewa. Wah. Tapi panas ya bun. Iya nih. Duh. Aduh, rusak perawatan Eke kemarin. Dibanding rusak dong. Panasnya panas banget. Udah kemarin sekali lagi udah kemarin. Di sini ada pantai, Ki. Oh, pantai di mana? Istanbul. Nanti ntar winter kesini lagi ya? Iya. Oke, kita winter kesini lagi. Tapi kayaknya pesennya bus deh, harus bus. Itu yang gede itu tuh mobilnya tuh. HS. Biar apa masuk semua proper. Kalau nanti minta tolong Mimin aja Mimin. Ada Kita kepo kali. 12 jam kita perjalanan ngelihat Kapadokia. Kapadokia. Ya bodo amat. Tidak tahu lah apa yang masuk. Tidak ada perumahan seperti townhouse, cluster. Jadi sepertinya penduduk di sini itu lebih ke bercocok tanam. Serius. Jadi emang ini kayaknya kota kota pariwisata. Jadi mereka kayaknya di sini ngebangun hotel, terus warganya kalau nggak bercocok tanam, kalau enggak mereka kerja di hotel-hotel yang ada di sini. Tuh, nggak bertetangga cuy. Mereka nggak pernah nonton 21 gue rasa. Film-film itu. Terus di sini tuh kayaknya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang bikin pabrik ya, kayaknya nih. Pabrik. Ya kan tuh. Buat apa bata? Apa namanya, bata, terus Material. keramik. Di sini panas, tapi dingin udaranya. Nah, jadi panas mataharinya, tapi anginnya dingin. Untung di sini nggak ada pantai. Kalau ada, aku udah gersang. Kering ya? Karena aku pasti akan pakai bikini. Tuh mereka tuh ngambil listriknya, gue rasa dari Matahari. tuh. Untuk meringankan beban keuangan kali ya. Terus yang listrik aja. Sutet nggak ada di sini, sutet cong. Jadi gue ada salah satu film Turki yang sedih banget. Judulnya apa dan dia? Itu. Aduh, yang tadi kita lihat. Iya, itu sedih banget. Nanti gue kasih tahu judulnya. Syutingnya tuh tempat-tempat kayak gini. Akhirnya gue bisa lihat juga tempat-tempat begini real.
supermarket dulu. Ayo nih kita beli persediaan buat di hotel. Di hotel tuh nggak ada kitchen mini kitchen. Tak ada. Tak bisa masak dong. Kompor tak ada. Udah mengandalkan Magicom gue udah. Walah. Ini ada ayam. Iya goreng di Magicom. Air juga bisa. Masak air. Tapi rasanya pasti udah beda. Kalau yang ini goreng, rasanya ya sih. Iya pasti rasanya udah berbeda. Udah tak sama. Mau berapa kilo? Yang segini aja nih. Aja. Berapa kilo? Ini kita 200 cobain ya. Kilo. Nih di sini rasanya kayak apa? Sebenarnya gue lapar sih Bor. Gerubek-gerubek. Mau beli kompor kak? Beli ini kali kita penggorengan kali. Ayo kegorengan. Kompor portable ada nggak? Kayaknya bisa nih. Oh bukan nih. Mau coba kita tengok, siapa tahu ada. Nah, tapi kan nggak ada kompornya ya. Kompor portable nggak ada. Untuk apa kompornya? Panasin kan? Masak aja kan? Ntar aku numpang ke kitchennya buat microwave-nya aja. Enggak, kalau ada kompor mah beli aja nggak apa-apa. Kompor portable. Nggak usah Kompor portable yang nyusahin. kecil. Iya, kak bikin telur-telur gitu biar lucu. Mana sih kompor? Ada dong. Nggak ada kompor portable. Coba tengok-tengok dulu. Nggak ada. Di situ nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Coba. Beli apa ya, Cong? Bingung gue. Beli mineral water ya tuh. Kurang nggak tuh? Dea. Apalah nak kita tengok ini tak ada lah yang mau aku beli. Itu. Kompor nggak jual. Let me do. Sini. Apa ya? Beli apa ya? Nggak ada apos kan? Kompor nggak ada ya? Jualnya pertigaan ya? Les tapi dia tebal. Coba deh. Dia have kompor. Kompor elektrik dia have kompor. Lah ini. Oh bukan ya? Oh bukan. No. Masih ada loh. Tuh barbecue. Oke ini aja, jangan ini aja. Enak tuh telur tuh. Iya kan goreng. Bisa di Magicom bisa. Minyak. Rebus air buat mie kan. Beli telur, cepat lagi. Ambillah, cepatlah lari. Ini nih. Nanti ribet lagi di sana, nggak ada piring. Nggak mau ini beli. Ini paling berapa? Nggak usah lah. Hah? Banyak kali loh minta piringnya, dikasih nggak? Ini beli ini aja yang apa? Yang yang styrofoam itu ada nggak? Biasanya ada. Kayaknya beli aja deh. Langsung buang. Nggak ada mangkok.
Ya om. Sekarang mau masak telurnya pakai apa? Ada Mexico bisa goreng bisa. Enggak, sendoknya? Dia minjem hotel sendok satu mah dipinjemin mah. Iya yang ada minyak. Iya, Oh udah ya. Pakai jangan minyak, mentega aja mentega. Oh iya mentega bener. ini udah beli minyak. Ya udah nggak apa-apa lah. Itu minyak sunflower. Minyaknya ini bening putih. Di sini semua sunflower. Iya minyaknya. Kantong plastik ya, Mbak? Tahu soalnya. Ada lah mama ada. Abangnya gagu deh. Thank you so much. Orang ciki gua. Dulu dia kasih. Sabab yang have a nice flight katanya. Ya, masuk. Kita mau terbang kok ini. Mau berat. Inilah, Mas jangan kau curi uangku ya. Oh. Aku tahu ada berapa. Dingin. Emang begitu. Emang begitu. Kayak tahu aja lu. Timur emang begitu. Semua loh mereka. Oke. Thank you. Hello. Hi, hello. Welcome to our hotel. You're so much beautiful place, you know. Oh, jadi hotelnya dari batu-batuan. Batu-batuan. Поняла, хорошо. I will give some information about the hotel. The first of all, this is the first K hotel in Cappadocia since 1996. Okay. And the biggest K hotel with totally 136 rooms. The most important thing about the hotel, it is totally cave, carved in the mountain. Most of the hotels in Cappadocia, outside is stone, inside is the cave, but here you are in the canyon, we are very lucky. In the hotel we have 3 pools, 1 indoor pool, 2 outdoor pool. If you want to swim, you can also enjoy in the hotel. We have 2 spa center, and this is our restaurant. Tonight you are going to have your dinner on the roof. We have very good kitchen, about Asian kitchen, Italian kitchen, and Turkish kitchen. And after dinner, we have also bar. If you want to enjoy a little bit more with the fireplace, you can stay like longer in our restaurant area. If you want to call room to room, just push direct room numbers. If you want to call the reception, it is 0. And finally, this is the mansion, which was built in 1903. Until 1924, we were living together with Greek people in Cappadocia. In 1924, we made exchange. All Turkish people from Greece, they come Turkey, and Greek people, they moved to Greece. This is Greek architecture. It's a very nice building. If you have any time later, you can see and you can watch the inside. It's really good. Do you have any questions about the hotel? Nothing. Okay, it's too hot, so I don't want to keep too much. But in the evening time, please come. We can just stay longer, and I can talk about histories about the hotel, whatever you like. Okay? So you are welcome. So we'll go this way. Just follow me here. So this is the famous hotel in Yes. Cappadocia. Exactly. Okay.
I don't bring it. The key. So yourself. This is the room for the Evet, 202 kalacak. 200. 202 bir geçelim. 200 kişi. This way. On this way. Can I take your key, please? Ki, kunci. Aduh, Ki aja nggak tahu. Sosokan mau keluar negeri. Room tour. Oh, smells good ya. Aduh, kecil sekali kasur. Oh, ada dua dia. Oh. This is minibar? Yeah. Okay. So this is our room. Or you just showing? No, this is your room. This is my room. Yes. Okay. Oh. Sweet room. Yes. Kayak di hotel, kayak di film-film ya, Bo. And you can take nice pictures. Yeah, too. It's very like in the movie, you know. Kayak belum Hercules. Oh my god. Oh, so sweet. Oh. Keren loh. You see, it is Yeah, oh my god. Ini lah ya. It's nice. Thank you. Welcome. Apaan sih, Bo? Nama Eko. Bukan. Nama Eko ternyata. Oke. Wow, amazing. This is Nabush? Bu, Yeah, dia nggak punya termos ya? Nggak ada termos. Yes. Oh, tuh ada aman. Aman. It's nice place. Yes, this is Sweet. one of the best places in Cappadocia. You can be sure. And the name of the hotel is very famous in all over the world. Yeah. You I are, feel like in the movie, you know. I will tell you the same. You are now in the history. This room, for example, for 2,000 years. So think about for 2,000 years, Wow. Hittite people, Phrygian people, Great Alexander, Persian, like Seljuks, Ottoman, Turkish, all people they lived in those caves. Oh. Why they lived in the cave, by the way, it's Yeah. most important questions. The temperature in the cave it is stable, like 14 degrees. In summer it's very cold, in winter it's very warm inside. That's the reason why the people all the time they stayed in the cave all I the time. see. Nih ya, outside itu very hot, but if you come to inside, yeah, it's very cold. Yeah, getting fresh, exactly. Getting fresh, yeah. Exactly. And the air so fresh. Ma, lu tidur sama gua aja bertiga. Di sini bisa ada kamar. Dia dapat kamar nggak? Sama Iam katanya. Dapat. Oh, harusnya nggak usah di sini kan ada kamar, ada kursi apa, ada tempat tidur. Sama Iam katanya. Oh, terus dia, mah? Sama ini, sama Oh, iya. Koko. Okay, let's go. We Go to find another some room. food. Go. Oh, sambut aja. Berarti ini semua di sini ya? All my friends. Yes, one of them is here. I think she went to room. The door is open. right at the corner. Başka anahtar olan varsa versin göstereyim onları. Ah, bene. 211. Hemen oldu yukarıda. Evet. Üst katta. Başka anahtar. Yo, kontrol. Jarum di mana, Ki? Oh, let's see. Dari film Turki ya, coba di sumurnya. Iya, ada sumur. For example, this 211, it is my room. This is 11. Yeah. Where? There? Here? Here. Here. Wow, here the view is beautiful. Oh my god. This is also the another room for us. Oh, okay. Oh, cute loh. Selalu ada satu ini ya, kasur ya. Nanti kita Yeah. ini malam. Acik is been open. Yes. Okay. Terima kasih. Thank you. Teşekkür ederim. Secure. Ederim. Adarim. Can say very easy way. Teşekkür ederim. Yeah. Tea, right? Tea. Oh, yeah, after. No. Remember tea, okay? In your mind. Uh-huh. And sugar. Yeah? So tea, sugar, a dream. When you sleep, you get the dream, right? Yeah. So tea, sugar, dream. Okay. If you say like this, it's easy. Dream. So, I need to clean all my body first, Okay. then I go Of off. course, take your time. Yeah, thank you. At the evening time, as I told you, we can meet on the roof. Okay. Okay? Enjoy. Bye bye. Thank you.